yang kabeh yang dia pun berang kisah lembah kesam kapong banyo raya kapong buan larang lani kesam dia pun doyang ihap kongo ya ukap dan kampir lajok merang hapa kapul lajan hapun ya kon banyo kapun banyo pengkiyang kajalan pen kisah kumar unang pagdulu ten kinan kadar isak nai imang kasangka timili ya sa endang nyong nyong be nyong ben ako hap hap be hap ben ako nyong nyong be nyong ben ako hap hap be hap ben ako Jose Sumer Laibor Skin Basan Pilinggo Iraf Shakliang Kmenstar Nongsha Trian Hamdram Kalangbok Momin Cliff Wardry Batskan Makri Bariton Kharsati Stanley Lingdo MD Chetri Bawalang Michael Mukim Team Manager Nur Shai Amkandri Head Coach Ivan Star Jarwa Bal Physio That Solid Lausman Juru ka Team Renpei PIP Kibadey Rooney Payajan Dak Mare Joel Marbanyang Marshall Kharsate Marlanki Suting Kinshan Lenshing Kinsai Jarwa Banshanai Sun Customer A Lingdo Moonlight Versat Jerry Sutanga Lor Rapthap John Fisher Nang Siar Roland Marbo Reginald Kakangor Player Sons Imli Team Manager Hambok Nangklau But Head Coach Ban Shan Ka First EF Memorial Futsal Tournament jong ka veteran above 40 kalapoy no siya bukod hinin kasngi ka laipo tarik unay luar arajar arpsan ha ka ba ka rempay veteran kalalong kalado batra ru ya kasong pisa kabalong silak tingka lembat ka trophy hadin bakalapilim no ya ka kinlum lang FC veteran ha ka jingila ka kabaitanat ba limba ka tiebreaker laban kedau bagani ka lempung yele kai kedai ka bala pelong na ka benta ban pensa kemau ya ipa em Francis em ibadei is em barim ka himam lim bat ibadei ru inong song snong ka mola yorong hep lembat ya ikurim jong i ime em i Wesley Masar ha kani ka sni penha pada ya ka First EF Futsal Memorial Tournament lawan long kongsan da ikong BG Masar ibadei ikon khadu jong ipa em Francis em bat ime em i Wesley Masar haringkat ka jingdon lang UMLA ka mola uba barai stawal marbanyang urang ba sinong kamolai kenton Masar u Dr. Marco Mitri us em karat mauba upa em Max em u Deputy Director barim ka di IPR uba pernai marbanyang ki bahaya ngasem jong ipa em Francis ki parlok parajor lembat kiwe kani ka cing penha perda jong kani ka lempung yela kai kalalong sisa ka ba isong kun bat songkya bat kaladon ru sibun ki cing penbernya na ki khon ki ksio bat ki bahiyang jong ipa em Francis lembat na ki parlok ki jongki kalado ha kani ka lempung yela kai ka badai ka rempei veteran kalayora ya kasong pisa ka balong silak tingka lembat kita kema bat ka trophy bat ka kinhun ka bawan baar kata ka kinlum lang FC kalayora ya kasong pisa ka balong sanpo haja tingka lembat kita kema bat ka trophy ya ka khusnam best goalkeeper layo da uba Rupaya Jat best player da uba Kensai M Jirwa bat top scorer da uba John F Kongstia ki badai kinong yela kai jong ka rempei veteran
Ivor Sim, Basan Pilingro, Ralph Shangpliang, Tran Kong Yok, Kulish, Batskem Nakri, Baritan Karsati, no. Shibun ba Marco ya kecil dong. Joel Marbanyang Tumagi ni top tilang ikiwanan suni Marshall Karsati Marlangki Suting Shang Lingshing Kinsai Jerwa Sharai Sun Customer Lingdong ni Bobby Marmanyang ya kecing ay juni Jerry Sutanga Noor Rakhap, John Fisher Nangsiak, Roland Marbo, Regional Katungor, Playson Siamli, Team Manager Hembok Noklau, Badi Head Coach Bansham. Haswa kini keladon kecil akai paralog hapadeng Kafranco United Persya yak veteran jong komolai yorenghem ha kaba Kafranco United kala job dalai gol lanot ha kaba ka we ka gol jong Kafranco United lathep do wemele komolai uba Bright Sterwell Marunyang Ailad Kinta, Ricky Wanyang, Kit Borlang, thank you. Ronnie Nongbri, Daddy Long, thank you. Siam, Pindop, Andy Karmal Plang, Team Manager Sam Kupar
Monday ke Crow Kupar Long Siet, Diwan Shila yang Kasar, Gasperio M. Omlong, Bird Cream, Baristar Masar, Bit bagaimana kemarin mendapat dari hulu futsal sebagai dua po Sulawesi ini. Bagaimana Kristen ini kemarin kesang dua zakat pra kemau. Haka po ba ipan kasnong kalau kapun puntro ketika pendai put musa sepo. Kajian kalau dari film. Ipan yang video di foto kasnong yang ada ini flip balik kena yang tembah. Ini pasal yang tembah. Dan kemarin katakan kemau ba marbut pun kadi itu boleh tidak JCB dan roll ini kemarin. Bila ia ida kaya kena mangkatalang, ia kelir ke kena dia level dia kat betul, bagum kedatum. Dia nak senam sekestan berpo, start tu begitu yang terlalu ni pasal yang kembali dengan sekestan dia pengia. Pada itu apa ni Indo kembali yang nilai lembut. Ini aji bulan yang dua puluh jumlah dan futsal. Katakan dia jika aku berkau, tapi doa kalau ada di dalam tiga yang kena kerjakan, isnai itu yang kerja sendiri kalau kena bawa apa dia. Karena berapa tentu sendiri bawa. Kalau ni awak ada pasal yang mau ada orang. Dia kata, kalau kita yang dia kata juga cakap, kebetulan dimension, kebasta, kekunsin sisa, KI, dia kata ini berbahatan nomor orang yang kita yang merak yang futsal.